Flagalo wanji baba lero nsobola okuba nga nkweta osobola okuba nga otangazaako ku sadno ku biri mu ndongo n'embeera engeri tusobola okuba nga etambulamu. Kituufu abantu bakumbuuza baka Flagalo yava mu amabunda Flagalo eyo embeera ennaku dino kyekyali ku omusadde mukuba emiiga musijja ku miigo abantu bendaba osobola okuba nga batangazaako ekituufu kyekyene. Ekyo kyene ekintu ekyokuba nti nava mwendo oba omusadde ankuba zena ndi muntu nga abantu ababuliido ngera abakazi abandi mu bufumbo bye babitamu ebizibu zena nteekwa okola ki okubisinkana omuntu awulira nti bankubye emiigo mubiri gwange n'ekindi ekyolubuto kyona era ndi muntu kubanga okuzaala kuza ku ntigundi waliina oba okuva mu lubuto kiza ku ntigundi waliina ate tiwakanya ewulire liba lifurime kitegeera ate n'ekintu kyoba otegeere nze buti tikatya ntalo kale kankube tikatya kukyayibwa kitegeera kuba niwo okuba nti kanti okukyayibwa abantu muno ewe fena dawa ne Busoga akamaniyiro kabitirira bwolaga ino nti oli hambo lago bwa hamba wasanira watasanira avwaku so kati yagama wuli mwinaze abantu bali kujjanga bakoba waliyo ba presenter abakofokera izike abali kwogerera ine abamu ba presenter waliyo okidinga eriyo chi presenter kiriawo kya malibuli bukiti presenter kyo wa malibu kina radio je kikola ku wanone kankobe nti radio bati tija kanti tija kwa ulabika kiriawo kikola ku radio kikola ku program chatule program bajeta chatule kiriawo yena akava yena kankoba akayenda kweyambanga yo muntu yetagisa yeno obujambi ngaye kitegeera ayali awo ali kuderega bembi ni mwene tasobola kuvayo wele kuta mwembi wele nusu ekikumi ate n'ekindi taidi chebeta ki music ni mwene ni radio kwali akolera bwerere akolera bwerere kunonya ina nawe bakati dokole kuwano emyezi mwaka mulamba nga tukusasula nga tukutestinga tubona abita kati nebye ebivayo nibitandiko nafu yashi abaana wano mu ndongo kitegeera nekyo kyotwayira olwemba kyaderega nga kyona omala kiwanku mitano okuli ekyemisana nebye ebikula abaana abapukamingi kitegeera koba kankube nti mu Busoga tunatona abembi tuli bapukamingi kwa ebisa ebisinga tubatuwa sente ndala oti kulimba kati kiriawo mwana kale nalinge na akanti buti kino kyona kiriawo kiriderega yene na musiwufu yakole management wajibinga wajja mu bufumbo kati kyako byembusimanyi mbo najja mu bufumbo na nomusada yansugula bichi kyenda kuba kiti nabo bekiwana bene abasinga bali mu bufumbo kitegeera abasinga bali mu bufumbo kati oje kikiruma ntinze titola sente ninja yeshiri nti promotingira ko olwemba tokata sente mu ndongo kubuwa abantu nebye ebikula abaana kakivayo kinafuye ntolo okuba olikola oli mugundi kale okali ku map engawe kiwo kyako byembuze nzira ndongo we manza ndongo kyantegera kitya ati ninze Flagalo kyategera kitya kyokoba ne bata bwe bate kyaka kyakoba kiteri yogobeta Flagalo ayo wana ndikwenda ojewe dachiringira kikola ku program chatule ni ku media erina ko gikoze serio ojabona nebisati yena ali awati atyo ansati ndi atisha yambe yabere nungi ole kirecho chobo mani nebyo bibakozesa kubwerere kweyo radio nebyo byo bakati nani nonderawo kwa kipapule kyongeri ya voli ere abali leryenvu ati ntolerawo kwa ekikabe ekyo ku mulyango ku studio nabo bane nabo ku radio batume ekyo nti jo totolere ogundi ekikabe ekyo ku mulyango nebyo ebinafu y'abaana nebyo bi presenter ebisendongo yebusoga abaana nibade emoji funamo okitwayira olwemba kiderega bakujja mu mpozi
iwe kukoba mbo abembi mbo bakola bwa malaya abakazi mbo chobobo natubafunye mu abalina sente nabo ba malaya abatali ba malaya ni mu abagwa mbo endongo yakulema buleme okutegeera wasala ojo wa mufumbo ngendongeremi baino bakafu balifuna mu ndongo baligifunamu okidinga nabo ba presenter bene nabakoba nti oba ba promoter bali kanti endongo nze kyagifunamu najja mu bufumbo okidinga bene abo nabakozesa n'ababana nababakozesa nababakwana asooka kumukoba ati ojja kwegaitanize nkupromoting oba nkukubira olwembalo ku radio towakana ababana kyobo mane betunda kuba wanene abakazi abandi bali mu bufumbo ekyekiriza dema n'abandi baba wana ano nti bembi bakazi abanene wano bali mu bufumbo kati abatali mu bufumbo ikiza dema babakozesa bukozese nakiri mu kunganka alingayo buli muntu goja kwasokaka ona anenda era bwodema kyova obonanzi wakati ndigwa kitega nti nadema kyebenda ate nga era tida kikola buti oyo webisati nze mutwale ga yena jana tiri bulungi aye yena ali bubi ayo kali mwembi nze mwene tidio bandi mwembi oba tidio bandi kubanga abawagizi bange nabasalawo nze tujja kwewana abawagizi bange nabasalawo kikyenkola ki kyendi kubanga eri yakati nzira ndongo yakobye mu mpozi bwoja ku ojo kwemba mbubo yenda bwovala bwene nda bwenvala mbo malaga gya bujoto ku stage nebigoyo byobo yambaire kati yero sajagana wa mbone ekipale kyavala kiba kya mitwale 3 kyeyabaire mwido kyeyabaire mu kikale ekipale kyeyavala duzi kyeyalimu yesatu zena bwenvala jini ninja ku stage ye kyakoba radio nabenda abavaire obubi kwanga yene empala avala yesatu zena wenja ku stage mba mvaire jini yesatu nze webenda okukunama obugoye bwalaisa obwaba abakunama bebambala mitwale 2 obwo bujini niwo boyenda buli yeka nze etienda akunama kitegeera tienda nze kyendaga ate nze style yenemba tiyetaaga kunama wanotuko boteriyo style edit etaaga kola ki kunama nze dokita nembambeire tosobola kunkoba oti ndi kinanti kayimbe mukamini kakomeno tikisoboka wena abakunama bakuname wabaenda abo nabwerere bwange aje abona obwa girlfriend we yakabye mu mpoze sawa dine motoka yokujja ku stage mbu wafuna jibetanse ko dabalamu ate ye motoka bagivweko kwe ye motoka emusingerina obe okidi ekyo ye motoka ye insoko dabala mwesinge ekyo kyene ki present erina eri yakidi era butikiri kwesunga tukyatule erina tukikolere eyulire kyetutakole mwatulomo weri ngambeti iwe tokitalera amasenyaze gange timala gagaba ntyo chopo munanga gaba ngambita mu ngero ayo ma president akatukutegeze ekigambo kino Flower Galo sister wange nendo okutegeza muganda wange nti fete sente dalema twakola lina sente dakola ki dalema twaikiriza sente dalema ayi twakola ki kyebete erina obdakubango oyendo yogere okubota ina mwani na akole kyakole kino ni kino muganda wange nze kati zisobola kukuwala na wire dachi kendala kubango icho esawo no yinzo kubanga onsinga bana oyinzo okubanga muganda ngonsinga bana mbuze ndongo nembere ibe oyemberanze oyembera bwanze tudeme kali yemberanze ayanga muganda presenter oyinzo okubanga onsinga bana ayanga toeze mubino mubula mwobo ifu wetu zimba ninzo okubanga nemereire ko okusinga oyinzo okubanga onsinga myaka na bana mene ekindi dokita wabanga kale ngaye ngakoba ati nze management yangoba Chako wano mbusoga wona wazira bembi lwaki mubusoga wano dokita nkobera kwa bakazi basatu ayenze nguli ebigambo bino yabyogereere ku fe wakawe twandikobye nti omulimo gogwe gwali kwogererako yayogereere ku radio eyo buvunanyizibwa eyo abantu je bawuliriza jeba nkati jeba nokera nencho bamubinge ate jamala kufuna mwembi anamu wakasente aje akuba kemba nga no musala gwe no gugu bo musala gwe
Ayi buli ndongo gye muli kwemba wano eno pologulamu eyo buli ndongo buli mwana atwala yo ndongo mbu bajogerera bubi baderega okitegeera kati olibona abaana mulimu wana abalina ba management kati Dr. Mpaako abawala basatu abalina erina basatu abalina erina tulina Flower Girl tina baby Van Taylor batya basatu ni mwene yabaze batya basatu gwabala basatu abo mulimu deni mubamu abaana nga balina management kitegeera nga wairenze management ayengera mbasinga ki erina ate abantu oyo presenter chatedi nti wali wenda wulo ya favor mu bantu n'okuwemba obulungi kati nze nini favor olibona tijamwogera kusana ali mu mpalana tijamwogera kwa yabandi mu mutegeire ye ali ni favor muki mu bantu nti ye weire tayemba bulungi aya abantu bakola ki bamwenda bamuwagirirawo kati ninze kyendinze kanete nti ndingo oyo ali nerina mu bantu nga bamwenda ayenga azamalobozi gemba ngabe ne bogera n'ekindi Dokita imwe bi presenter mulimu ba presenter abategeera ab'emitwe emiramu kitegeera mwaba mu bi presenter ebyo mulekere kwegeita n'abaana babuwala nti okubakolera music weibwe obukuba kubirene mbadde ku radio mumala kwegeita nabo mukirekere era mukikomye kitegeera kati nze obusungu obwo bagema nti nze kyemwayenda ti kyenakola nti mulowooze mtu mujake akuncho munafuye Flower Girl kizirayo kitegeera nze ndongo njaji kuba njikube ate iwe ki present obo oli ku nafuya tibujja kucha kuncho nkuleetera lwemba lwange kuba endongo yane busoga muze sente niwe weguya nigwo oteguya answers galaziro tokayemba ndongo notola ku radio ati tikatwala kati eriyo nigwe nawe emitwalo ena yakubaka emba mulundi mulala edi emitwalo ena wemba njitwaire ebyo nebinafu y'abaana kyova obona buli mwana muwala wane ebusogeida bimukozesa olumala omukozesa kimuwaanawaana mwawe mwezi kyamusuula presenter kisawo nogwowuliriramu ku emirembe nokoti bapresenter bano mbawuliramu emirembe bapresenter bange amazima gali nti bali aba eriyo presenter gwe beeta Mukisala Fati oyo ye mwenda oyo ye presenter alimu Aisha ere muntu fine muntu ayende wabantu bona ayenganze ala Fati nkola ki mwenda deni owundi presenter era nkoba nti bamweta Alekovic alina omutima edichi alina kyebeta One Love oyo weka muli oyo alina kyebeta One Love aberera wa abana aye bino binebindi bi present ebyo bikozesa abana wa Dr. Chovo bona ndongo yebusoganga yabana bawala tetunda obona bano ba omwana ida bano ba Rachel Monique ida yabawo mwezi olwokuba abademye kyekyenze kyamusuula kitegeera bano ba Shanandi abademye kyekyenze kyamusuula be emergency kitegeera kuba vice nanse tijambo ye mufumbo ni Van Taylor ninze kitegeera biriwo kwenda ko sabana abo ate nga abana babemba toka ni presenter side no mukazinga muganzi muba presenter aba ine ngeri gyaba ayaba ababisawo ya noyo gobako bati nge azirawo hit ate tibidi chebe bi presenter ebindi tibidi chebeta hit tibidi chebeta music bidi nti omuntu afulumya olwemba nata ku video nabo omwembi kyasudiya nani akoze video hinyu tatunze ani ajidi nze nalete embeire jange natabula omuno gwatunda ayera byavuluga waleta stage yindi kyavuluga kyawana ololo kubalese olwemba ni video ayenga olwemba tirutunze ruzani we rujire we muri kwida mpozingo buse kwanu wasala neirere aye woli kwida wano wetaaga buguminkirize busoga aye olina okweberera mu kubanga wona aba wakaida ni wetanira aba abasaada aba presenter ba promoter kwanze kyendi wano ba promoter ni ba DJ ni ba presenter bende ino kozisa aba abana so
balina okweberera ai mulimu ku badije abalungi ni ba president abalungi ni ba gundi ba promoter badije mulimu abalungi nze muno mulimu DJ ogwa gwempulira mu emirembe bamweta DJ Fanta DJ Fanta oyo alina One Love n'omuntu omunina ku stage n'atasusanti oyo mwembi wange ate wiki eriyo ba DJ ngabo tibakuba nemba day ife ba style dindi kati nze ndogera ku muntu atasosola music ndiko ba DJ Fanta nzo idindi omuntu ndinundo eria chatule tijja kuba nti obe wiki mukwano gonto omwenda muwane ngatenze tanku takubadange kitegera nze ndiko ba DJ Fanta akuba music w'abana abasoga so nze abana abawala kyendi bakoba bi presenter bitabalimba kitakulimba iwe kugemandongo yokuba empolampola katonda idda kucha kuncho atukirize ekiroto kyo kati ba presenter abali eyo iwe nga presenter oli eyo nga tonenda jamu radio osangule mu enemba dange nge iwe uli yake tonenda kitegera anenda nga akola ku radio idaja downloading olwemba lwange alukube kitegera kubanga buti sawa eno tisuubira nti olija kunenda ate ze namba tikwenda jo deleting ubode madi kuba ate tosuubira nti nja kubira isimu nkwetondere nti baba soni wa ezira era wenkwagana inengo uliranga kyendoge ekikukonye oli waidembo okutandikira okumpalana kizira mbuzibu kubanze nemyaka je nembeire mu ndongo nga tiri gifunamo jimala so kati nasigaza kunumirwa nako okweguja neguye yakwe emyaka mingi siya dokita mbe kama niro kabitiriro nanso ni woyombera mu media nsonga bunjirero onanso ni wamayi nazaye